ole Dr. Jelal Ramsuanga MD Medicine article thu sa poi mo tak mai hi lo chiar le do nila hi social media lama WhatsApp te Facebook te po kan lo mu to mai thaya amai ro chu thu cha poi mo takani wangin ala shave lo te tan lo chiarila a thao me COVID-19 dam lo enkol na plasma therapy hi enge ani dam lo dam chuak ten immunity an neyangem Dr. Jelal Ramsuanga MD Medicine District Hospital Champhai COVID-19 ripuileng in khovela tu meka hian minol puizinga medical science a tuitharna le riat chakna nasataka nei tira alomom hle mai damdo eng po hi nanna atana mantlak ni tur chuan enchinna clinical trials voitam takpal tlanga ngai thina enchin dan po uluk taka duana ni a RCT meta analysis le peer review etc te paltlang vekin chungzong zonga paltlang nuwa mantlak ti in nem nge ani chau thin COVID-19 thlen tu virus hi virus thar ani awangin akim chang hriat alani lo hriat bel zel ani a adam doile a vaccine tur po enchin mek zel ani damdoi then khat enchin na trantir lama chanchin lomom tak nei to po enchin na uluk le zual jok nei nuwa mantlak ta lo te po an om mi then khatin hripuileng chanchin ngai ven ani awangin heng enchin na te hi man mo takin an lo tlang zar ta thina mi puiten thu dik zik luak lo kan hriat pha ta thina ni chu wangin source pakhata in ziak chau be chana thu the dar hi a fu ber lo thei ani anat na kaidam chuak ten anat na do tu an nei angem varasin kan taksa be hian kan taksa na na do tu khol pui hian na na shrik alu atanga engemoti nuwa na na do tu antibody asiam chuak thin chung na do tu te chuan na shrik kha lo bein kan taksa in ator lutuk ma in an lo hne thei ani humoral immunity ti ani a kan taksa in na abedan hi hei chau lo po hi kongtam taka ombok dam lo dam nuwa po khan na laka khan heng na do tu te hian hun engemaw chen chu veng thei tu rangai ani a heng na do tu antibody te hi andam lo atanga kar ni na vela in siam tlang puya antibody te hi taksa a an cham rei zonga in anglo a then chu thla engemaw zat anom theya a then chu kum engemaw zat po anom thei bok SARS veito ten na do tu IgG antibody an nei hun chung zirchian na chuan kumhni na za som ko in na do tu an la nei ti fin fi ani a kumthum nuwa ero za som nga velin an la nei a mu ani bok anat na azirin aven thei hun chunga in ang lo ti na ni chu he COVID-19 thlen tu bi ka hian anat na do tu antibody chu a om ngei ti zirchian na sang ten an nem ngeta na do tu tamlam antibody titer ero ain ang lo a thena atam dewa a thena atlem deuh thung amai ro chu na do tu engza tin nge min veng theiang ti te engchen nge ven thei don ti te chu hriat vek thei alani lo huna kal zelanga anzir zela kan la hre thoi theiang khovel ram then khatin heng na do tu antibody te hi dam chuak to thethisen atangin an te sa chung test result azir chuan immunity passport risk free certificate pe chuakin na an tho than tir le ta hei tak hi WHO chuan tundin hunatan chuan na tho tir phalnan le pon chu phalna ata na man chu alama ma thi in midang an kai chong thei lo ti le na do tu engza tin nge mi hring te veng thei ti ala chiang lo ani an ti a hetiang certificate nei te hian a in ven na lam an ngai poimo lo pha hlawani adam lo dam chuak te thisen hi dam lo dang tan adam pui thei rengem ni theye COVID-19 dam lo dam chuak te thisen hi COVID-19 dam lo a vek an pele a hi plasma therapy an ti chu ani dam chuak to te thisen na do tu antibody kha COVID-19 dam lo vek an pe a chu nat na do nan alo mang thei ta ani India rama po dam lo kum somli pakomi Max Hospital Delia ventilator mantir to hetiang thisen nan pe ka tanga maron so na damdo in chu asan thei chanchin kan hria a alomom tak zetani midang po plasma therapy a enkol me kan om virus rik hi kan ka shokle nara tanga alo lu khan atrantir ni sari atanga ni ria chung hi nasatakin a in thlapunga chu viral replication ti ani a hemi hun chung hian damdoi antiviral mangin anat na hi enkol thei ani a virus in thlapung tur le kan taksa ati che thei tur aveng thei ani hetianga man tur antivirals te hi enchin me kan ni
ti chuan natna alo serious zel khan virus chuan chuapa bein a hliam ta a an thok te alo ha a pneumonia le ARDS te an nei ta thina ni mani in thok an lak hlei theilo awangin taksa in oxygen mamo khop a mu thei ta lova ventilator a dan ngai ta thina ni natna kha akal zel chuan taksa in cytokines tam takasiam chuakin chu chuan natna shik a bei ba ka taksa khol pui beitelin ati chet ta thina ni cytokine storm he stage cha hi chuan kan taksa in natna do tu tur antibody a siam chuak thei to lo kan taksa khol poimo lung chuap kal thin thluak ten na an thok thei ta lova organ failure alo omta ani hetiang din huna ding te tan chuan damle na chance hi a niam hle nge chu wangin damlo serious to enkol na kan man mek te sot lutuk to lo hova plasma therapy hi manani thlang pui an man to hova an taksa in ma asona ventilator atangin an la chuak theya oxygen po pon lama tanga pe kan ngai tlem tiela an chuap thalak imaging po in mu thein ma ason chak pokani anti covid-19 awanga plasma therapy pek to ero mitam takan lani lo he plasma therapy atana thisen petur te hi andam ngei ti fin fianan test RT-PCR voi ni a negative angaya antibody testing nein natna do tu an nei ngei ti fia ani bok andama tanga kar ni nuwa antisen hi la khani tlang pui chu thisen chuan natna do tu antibodies engemoza takeng tela chu dam lo serious to ten natna do na nan lo mang thei ta ani chu chuan be seina sang takmi thiam te anei tira ram engemoza ta enchin mek ni in India rama po state panga man phalna ICMR in apeto nge ani US FDA po in enchin na clinical trial satan le emergency manatan aphal to bok plasma therapy hi covid-19 mai baka SARS H1N1 MERS Ebola le nadadanga te po an lo mang to thina ni thisen petu te ta na lo omangem an taksa a na do tu atlem pha angem lo om love thisen voi khat pek hian dos ni zel dai theya tin thisena po blood cells RBC WBC le platelets te ni lovin atui siklai hi pek ani bok heng hi mishinga ain siam chakhle a ipek chu khan ain siam le zung thei pi pakhat po in voi engemaza ta pek thei a soyani hrisel na in ator pha lo alak na khol big plasmapheresis oma hei hi Mizoram po kan nei nge plasma therapy atana thisen pe thei tur te chu covid-19 awanga damlo dam chuak le te chawan ni chuti rualin thisen pek blood donation shrim hi engtiklai po in blood bank ka pek thei rengani ripuilen lai ani a thisen pe an tla niama damdo inten thisen pek tur kan mamo reng boxi hun khir tak kara hian nun na channan ithisen ron pe venge yangche ripuileng in mishing nun na tam takasuat mek kara adam doi dik tak la mu chu lo le a vaccine en chin me kani lai hian plasma therapy hian covid-19 wanga damlo serious tak te tan be se na ko lenga pe ani kan ti lo thei lo wang